konke lokumbonyiwe kuyawugwatshulwa, yonke imfihlo iyawatiwa. Ngakho ke konke lena kukhuluma ebumnyameni kuyawuvakala ekukhanyeni, lena ke nakuhleba emasitheleni kuyawuba yindzaba lesematheni. Incwadzi yaLuka chapter 12 verse 2 and 3. Ake ngishumayele, lenyanga lena yinyanga yemiphumela. Ngishilo ngathi wonke make lotetfele after 9 months uyadeliver. Inyanga ya September inyanga yekuteta, inyanga ye-delivering, kuyavakala. Uthi ke Jesu encwadzini yaLuka konke lokwenteka emasitheleleni kuyawembulwa ekukhanyeni. Ngitele kutomemetela, kumitha nekumithisa kuyavakala. Ngivumele ngishumayele ngisukume. Ngitele ukuthi wonke lo wake noma angibeke ukuthi namuhla kule nyanga ya September inyanga ye-turnaround kuyavakala. Lapho tonke tintfo setiyaguquka. Besolo uchitha kusukela January kuze kutofika namuhla solo abakubambi. Besolo uhamba uyophinga nebafati balabanye bantfu, ungumfati uhamba uyophinga nemadvodza alabanye bafati, solo abakubambi. Kodwa manje kule nyanga ya September, inyanga yemphumela, inyanga yema-results, ngitomemetela kumitha nekumithisa kuyavakala. Ngitomemetela kuvele baleni kwato tonke tintfo lebesolo tenteka emasitheleni. Kuthi angigiye, kuthi angifake emafahlawane kuyavakala. Now ufunda lencwadzi kaLuka uthi Jesu konke lokwenteka emasitheleni kuyawuvetwe balweni, yonke imfihlo lembonyiwe iyakwembulwa. Ngitele kutomemetela kwembulwa kwetimfihlo, kwembulwa kwetintfo letifihlakele. Listen to me very carefully. Inyanga yema-results le, inyanga yekuthi konke lobesolo ukukhulelwe, kuthi bewukhulelwe ini ngekhathi esiswini. Inyanga yekuthi bese uyateta, soyadeliver. Selabanye bayakudumisela bathi utele umfana lomuhle noma intombi isithandanyana lesihle ngoba sowente njani sowudelivile. Ngitomemetela kudeliver kwetimfihlo, ngitomemetela kuvetwe baleni, ngitomemetela indzaba mlonyeni kuyavakala. Ngithi kulo September lo bonke bafati labahamba bayovula imilende baphinge nemadvodza alabanye bafati abamitse. Ngitomemetela wonke umfati lotawushiya indvodza yakhe ahambe ayochitha nemadvodza alabanye bafati, lapho ayakhona akafike akamitse. Ngimemetela kushabalala kwe-cheating. Ngithi phansi nge-cheating, phansi ngekuphinga, phansi ngekugwadla, phansi ngekuphinga, phansi ngekugwadla. Yiyo lento ngithi bonke labaphuma bahambe bayovula imilende bavulele emadvodza labanye bafati abamitse. Futhi kulokumitha kwabo ngiyamemetela egameni likayise nelendvodzana nelamoya ingcwele kuthi loyo mfati loyo atale umntfwana loligoya lofute lelishende kuyavakala. Alifute angalishi kuvele kuqace kunoma ngabe ngubani kuthi lo mbana lona umbana lophingiwe akashuye umbana lakhaya abamitse kuyavakala. Ngitomemetela loko kuvele baleni kwetimfihlo. Ngalokunjalo emadvodza lashiya abafati babo ahambe ayophinga nebafati balamanye emadvodza. Ngimemetela kuvela kwetimfihlo. Ayithi mayifika la iyophinga khona le ndvodza bese lo mthondvo uyavakala. Akathi lapho sekafikile sekambambile lo mfati webantfu waze wafuthumala, naye wafuthumala. Ngale khathi sekalungela ukuthi le nkunzi yangena bese iyawa. Ngimemetela imbune yakamoya, akube nembune yakamoya inethe onke emadvodza laphingako, akube nembune yakamoya. Athi ngale khathi le nkunzi seyiqinile, lo mpipi sowufuna kungena bese lo mpipi uyawa, bese uyayitebhetela.
sewuyatebhetela ngimemetela ukutebhetela kwayo yonke imipipi yamadoda laphingako ayitebhetele ayitebhetele kuyavakala kube bhede umpipi loqinako wendvodza leyophinga nayifika lengaphandle umpipi utebhetele kuyavakala uma kwendekile ngemistake noma ngandlela thide loyo mpipi loyo waba forceful wangena ngengane. Listen to me very carefully. Leyo ndvodza leyo ayimithise ayishiye sisu lo mfati leyo mphinga avele ayimithele atale nkoya kuyavakala. Ngiloko lento ukumemetela kule nyanga ya September ngitomemetela ukuthi imiphumela ayiphumele ebaleni konke lokho solo ukwenda ngaJanuary ngimemetela ukuthi akuvele ebaleni uyavakala. Ngithi number 1 bafati nabayophinga abafike bamithe. Number 2 indvodza nayithi iyophinga ufike umpipi utebhetele. Uma abathi uyawuhlusubeta ngengane abathi ufaka ngengane umpipi utebhetele kanjalo nabo boyfriend labahamba bayochitha abamithise. Wonke boyfriend lo busy ahamba faka lapha nalapha abamithise nabo girlfriend labahamba bayochitha bo boyfriend lapho achitha khona akafike amithe. Ngimemetela kumitha nekumithisa egameni lika Jesu khona ngoba live laNkulunkulu lithi konke lokwenteka emasitheleni kuphinga kwentela emasitheleni lokho kuphinga lokho akwendlule ebaleni lithi yonke imfihlo iyawugwatshulwa. Ngimemetela ukugwatshulwa kwetimfihlo bonke labaphinga emasitheleleni akugwatshulwe kumbekwe ebaleni akube ndzaba mlonyeni kuthi indvodza yalasibani iphinga nalasibani umfati wasibani uphinga nendvodza lengusibani kuyavakala. Ngitomemetela kuvele ebaleni ngoba inyanga yemphumela inyanga yekwenda njani yekuteta tonke timfihlo letifihliwe atitetwe ebaleni akube nemphumela. Bafati abamithe emadvodza imipipi yabo ayitebhetele kuyavakala. Inkosi iwabusise lamagama lapho sishumayela live laNkulunkulu ngephandle kwekunqembetela igama lenkosi malibongwe. Amen. You see, I told you, follow Prophet Wandile who walks in Zoe. Follow me in my Facebook account, Twitter, YouTube, and Instagram. Receive informative videos about God. Remember this, no one who is unholy will see God because God is holy. The worship of ancestral spirits, emadloti, is a worship of Satan in disguise. Umbuso welizulu uyaphangwa, uyahlwithwa, nawe uhlwithe, nawe uphangwe. Receive Jesus today and walk in Zoe. To God be the glory. Hallelujah.